Aha, ay attention TV movie akwaba ede ebaso. Wacho kai say obe subscribe to Facebook, to YouTube. Na wasan so follow Facebook. We are like, comment and also share. And then some abeka yensa any voice be a trend social media so efa S.O Herbal C.E.O ni ho. Any Frida in nine say na Frida eba bonti and which much say. Na no na ya osafo de audio bi ko to Facebook and na trend say no Frida no akika nse ba ko me bi de tia no na ene Frida sound so about bonti a which much say odua esa so trend dey on akasa ne no eye fake if you say eba mu kura na S.O Herbal ene ono Frida no ana hwehwe san komo na say kam yakwa say blogger or post is a post na best scout we ji free S.O Herbal oni de na film ana odi Frida de nkwa ana to ho na asem no ensi ho see you no so ababonti an which match say e kam yakwa nsem bi so esan so koso e fa reven na ya osafo which match say ono reven na ya osafo ene ono S.O Herbal no e wo ma na nsembebre ana aba ewochi yebeko na yakotie emu nchirimu e de aba na sansa menka wo se University Foundation na associate na e de dwumedie enso mo attention TV so frɛ no na mo bon komo emfamfa wona woni bi agyan kamo browa ene ehusia ne number ene 0548302985 me na me frɛ no because yes wo hwehwɛ me ma me ne de recording ne bra wo be scout no na wayi ma me ne de na no wodi matam na frim na me de na me ka kyerɛ no na wo de no abeto YouTube wo de gisika be scout enye sika bia na yedi o me wodi me hu sika abebodam e wa abrochire me ka kyerɛ sika bia wakwaje wo me ho a ya bodin ya kyerɛ se ko ka se wo siri so wa pampa so wa awurade ntwia wo ka kwasia be ma te se foolish guy like you wo to social media se me nkopa S.O Herbal ma me ne kyɛw wo bodam wadwene mu kan wo be scout na prempe wo bodam wo ho emfa wo kwasia se mo ma me so. What is wrong with you? I then of Ghana for mobe gua brochire bloggers ebi no mo yem kwasiafo sa Ghana for bloggers amoti ya brochire e de ne hamo Biscuit to classmate ne me wo boda mo ho wa fa ne me anaka se ni peba media na o hyehyehye ne matanta aboa moti ya brochire abrabo ade abrabo mo mbo bi mo ko Ghana mo de dan kofo fie na free ye na S na ya osafo wife get ready aboa ponche te se wo Biscuit na prempe emu te se wo unjimi ya unye bema uye dwodwantwi a wote abrochire Biscuit na prempe ema wo ba besia etimi se ni sika wo abrochire Ghana na wo de abro no wadi wa ha na wadi atam akwa ama no unye preko wo de fa nkwase asembra me so na abehu se ne me ma afia wo bodam wo. Let this be your first and last. E mana wa wo mu wo kita Bible wo vision 1 na wo kokekemu Yesu bo adensakre o wo gina vision 1 na wo kekemu nyina ne ade no na wonyenyem nkrofo a Hot FM nyina no amode wasem ekọ ho se wawo na won hwa akola no na se no na Frida gina so se memi eso me ne wawo e na won hwa akola na makoka kire obi se nipa ne won kasa eno tina me ba bonti ambeka te Frida so onimu nyansa because ya sa free mu se memi di sika na ema no na ya dan na me di sika e support na me de sponsor no na se me ne na wo a me ko so akire obi se nipa no nka kire ne so fa sika behwe na sika no no obi a enka me na nka me tisi media de manifest won say porn am boy nyina mo ni mo egu ase wo me ye surprise birthday party ma wo na satan na me kunu na wa ware me foforo me ye funu boso na me shekawa me wo eni Frankie na ye ko hotel ho na me kunu no kra na me ware no wo hotel ho na wo mami a wa firi mu no wo ho na wo nua na Jessica pa no wo ho na me nua be my friend test adofo baye Mr. Alfred of Vision 1 eni kabo yire asafufu nyina baby Mr. Nana wo friend say wo papa no oh baby sa party no Ghana for me eso me kwa na me gi sa party no to me ho so na me yede ma wo nana ya osafo abra na me nyem na me ka wa hye na be ma no so wo Ghana na be ma no ene sankrofo ya mabo mu din nyina na mo hotel no so ayedum light because na mo say me ma surprise party a omo pese wo be hu ne ekoso eso entonwe chi ya osafo wo yire Emma will be charming ne wumi enu. Won nua Frankie ye owu ye. Na me wo ene Frankie na na ye nam e na ye de ye ni ma kire hotel no. Wo ma kwobnane e charming e na oyi Frankie free mu. E na ode kwa ma kwa sia bi sofu jimifo bi. Asofofo na mugo Ghana sabi. Nya mo be die nti mo nka no kre. De bia mo panipa downfall. Eso many abre because for the past 7 years ni I have been quiet for all this while.
and you guys are not going scot-free this time round. Maya modern. Maba mabeso. Maba je busia bi wo me ho se me de ye adwuma na. Se me ye adwuma na ekoso ade na ye mo ya ade na mo fa ma ho ne mo nim de ne mo nyansa no. Enfa ye adwuma ne bi. Oba besia metimi aye adwuma. Ahan dan ama wo ne wase nimpon. Wo yire kwasia no, wo yire jimifo ne ma me ododantwie no. Akwa kwatena dan ni mu. E ho na papa yare ya. Wo papa edi nawu. 3 days mpo na doctor sent to papa. Enso me fontantan. Na me nimu fie ho da. Enso me wo yira na no musem. O see over 70,000 and am dey high estate mam. O papa yare ansa na me be hu fie ho. Na na yawo. Bone ben na mayewo. Me ba wo fie ho. Edan ya na wo ma me no papa dem. Empa no eyempa fie bi. Empa fie bi. Ana no wo mo da so. Wo se no odam papa so me boa. Wo se ba Janet mame na odam papa so me boa. Odan ne ho ma ne ho dege no. Na ne fan ewo ne dem ne yesi na enseye. Ba na wo papa dem na fan okra mbo ho. Nyame ntwia wo kawate. Sa time no me boyfriend na me ne nama na me nya nware Nigeria ni na wo ko pe ne bre me no. Sa time no me ne boy ne be fi o refi ana. Ye be fi o Sunday bi. Me frɛ wo bi e na nipa ne de fan e free poko ase e na de two moto so. E na me sesa fan that day na me to me na si fi ho na. Because na papa no wo bre me ya sure say nya wo de ya mi wo papa saman wo mama saman ene wo nua frankie saman omo ni wo bi ka omo ni wo bi di say saman your spirit na so mo di asamotene ne dia ene omo nkambom enkambom abosum ni nsu atwa ye ho hia no mo ni wo ni sene say omo wi omo fansesa efa ma wo ma efa ma wo yire no efa ma obusia for omo support wo no wo ya bua wate eso mi nsuro maka sorry ya safo masa sorry me si eso me nsuro minim say na we nipa boni ni sa me hwe wo papa ma edru baby na wo papa etimi ka se me kwa do akrante na me eso metu me ka na me de nam nsa wa machi na me hwehwe akrante ato abre wo papa me edi aye aduane ama sebi wanya bibi kakra ko ne yofu because eno ne do ne kom maye obone won ya safo se wo ka che Frida se me medro na anane wo papa ne liver me chew obi a obehwe wo papa bia ni mu yare a eku wo papa pie na fa beto abonte se wo see doctor's report wo ho mama kan say mo che wo papa bae no wo fon ye kete wo papa bae na report ni na che say ni liver na mo ka say me medro na ni liver no na ni liver nyina pro go and bring your father's report. You are an idiot. You are a stupid fool together with your siblings. Go and bring your father's report. Wo papa fi kuma se ba na wo mama de ne ba no wo papa no oda fa kwa this ye dan no this ye pagya no omode ne ba ye ya safo me yama fa mu die me toka ba ho anopa ansa na makwa adwuma ebu a me point ma metimi be fa ho ansa na ade asama akofie me da bia me ba ho bia osuru de madanse fam de madanse na me kete adura me de because na me pese ma nua adura e be bro so ntino me ya ne kakra na me de aba me ya ne kakra na me de aba me dan da me nsa wo papa ho a ya osafo kopem se wo papa within 3 days to 1 week no na wo no atimi sorry free mpaso echo washroom urefi S.O Herbal C.E.O nene ana yakote ba ya wochimo odinsem no munchirimo abesom Ghana phone na aha ana mdemo ibisi me ma monhwa moniti me das